Orang ini kamu nak kaca kasih turking. Mending nyapa si turking ki. Pagentengi orang kamu nak kaca kasih turking. Tetidono kapi. Kenapa? Kaca anda lopot. Kaca kasih turking ini kasih tahu bah kalau situ koceng. Ben mun sandi turking coba utiaki. Mun orang pagentengi nggak nama nak kaca kasih turking pakun loncong. Kalau situ hewan nih koceng ini gila. Kaca kasih turking pakun gendang. Udah termasuk heran. Koceng ini termasuk hewan nih benian kan. Koceng ini termasuk hewan tak beda dengan hewan selain. Situng, akan cek turking pakun tak ubah. Koceng. Si nomor 2, koceng nih kemakilah nih tak kecelot nggak napa so kena lo kira kotor. Angkat lambat sampai beda budabuan. Mun sampai beda celot cekak kasokana koceng pas epon dut kasoki. Di mana mu? Iya kasoki aja tak kira beda. Beda budabuan. Siapa saya ngat elak sokana olar kasoki. Maka sampai kiamat tak kira ngat elak kasokana olar. Cek olar nih kata dia sokona. Acilan ben sesek rupanya sari sokona. Koceng ini kakak cek turking pakun ganteng. Nomor 2 lebat elot celot sokona pakun tak kira kotor. Nomor 3 koceng ini kemakilan akan cuko nggak napa colong tak abu cuko. Abu cuko kan mun bah beda koceng akan kok benteng, bah beda bau kok benteng. Beni bau na colong koceng, bau na cuko benteng setanah. Mun colong koceng tak kira bau. Mun tak percaya koceng temen akan kok benteng. Kalah bimpian pah ciom. Mun tak keke elong ngaji. Mun temen akan benteng bah kalah bimpian. Keng tak bau. Sallallahu alaihi. Satu aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza Kiai Abdul Ghafur Ajunan Kiai Abdul Hamid, Kiai Azizi, Kiai Misbahul Munir, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebutung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebutung situng sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat Ajunan Abah Haji Muhammad Lutfi selaku pemangku Tisa Bengkes beserta aparatur Tisa selain baik Carek Otabe Apel sehadir. Sahibud dakwah wa sahibul manzil Kika Dinto Bapak Muhammad Husin beserta keluarga besar Lanceng Sengit, Berjugan Zinza Decoration, Berjugan tak galib Jam'iyah Hadrah New Faza
Seteja para rabu para undangan laki ota bebini dek seteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah saat mangkin takdir apolong asareng kaula ajunan dalam keadaan sehat. Semu keebeni cuma apolong ang sana temor nggih. Ang sana bara. Tapi kaula ajunan papolong sampai ke akhirat sab dalam keadaan kenging ridho Allah. Amin. Salawat ben salam ngereng ngaturaki dak semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon manter sateja sehadir masuk dek golongan seebek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah. Malam mangken kaula ben ajunan apolong dalam rangka tasakkur. Syukur nika caipun ulama i'tirafun ala ni'amillah. Atau ada yang menyatakan zuhuru athari ni'matillah biqaulin wa fi'lin. Syukur nika i'tirafun bi ni'amillah. Kaula ben ajunan ngakok kalaben pan sepenapan nikmat saya paringaki Allah dak kaula ajunan. Ni kesyukurnya mana? Dadi napa saya nyamai syukur? Syukur ni ngako na aba cek bahwa sateja sebeda iya be kaula ajunan kak dinto sateja murni paparing dari ajunan epon Guste paringi sehat, paringi rizki, paringi keluarga menyaman seneng. Sateja kenikmatan kak dinto ombra dari Allah. Papadeng syukur nika situng papadeng kalaben debu. Nomor 2 papadeng kalaben kalakuan. Ate ngakoh nika dari Allah. Lesan adebu alhamdulillah. Peten ikiba ibadah ikiba nyempa abalida Allah. Kak dinto senyamana syukur. Nika tingkatan kaul ajunan syukur. Bada tingkatan secung tekian boleh nyamana syakur. Asyakur ala abniyatil mubalaghah. Cepun ulama. Mun syakur nika bita ben syukur. Mun syakur nika benihnya mana orang benih. Biar bahagia apa nih boleh syakur ben syukur. Kalau syakur itu sangat bersyukur. Makanya dalam Al-Quran dijebuaki sareng Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Cek cediing dari tangkabula seandi sepat syakur. Mun syakur nih kebeni oleh nikmat saya syukur. Tapi ketika oleh musibah nih ka syukur. Mun ibengkes ada nih ka. Ibenggalan cung tadaan. Ikal kula benempian oleh musibah tikal tak usah syukur. Keng ketika oleh nikmat asyukur nih ampun cocok kalaban aturan syariat. Di tingkatan sepaling genteng nih kebeni cuma oleh nikmat, oleh musibah nih asyukur. Contoh Nabi Ayub telma tauper tunyana tada putrana wafat. Nabi Ayub ibadah masjid. Bade saya nyosol ke Nabi Ayub putrana ajunan seta sabana pancenengan sateja tada romana ajunan tauper. Napa sih keluar dari lesana Nabi Ayub ketika uning cak tunyana tada putrana wafat. Pas ada busa nikah. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah. Cengkok kini beri Allah. Palai kalak boleh bi Allah kasokan aku ste. Gula ben sambian bade kira-kira oleh musibah apa. Alhamdulillah. Tang pesebi rap-rap. Tak kira beda. Tiga tingkatan gula ajunan benih tingkatan syakur tingkatan syukur. Lekana syukur saos kau leban ajunan situng. Orang yang bersyukur itu akan menjadikan hatinya tenang. Gula benajunan nikah hadirin mun korang banyak keng korang syukur. Manusia ni aslinya gula benajunan ku korang panapa. Cerita orang korang. Keng manusia ni kan di sepat tak kop cokop. Orang napa gula benajunan tore. Cak lahir lambu abengkang. Bade lahir jubaan kan. Ada abengkang lahir. Makin alhamdulillah andi koca, andi kelampi, andi sarong, bade andi sepeda motor, bade andi sabar, bade andi Roma, bade andi bini, bade andi anak. Tore orang napa?
Arang ko rangking monus ini kan di sepat tak kop cokop. Mak bisa tak kop cokop kaca na kelero. Mun kaca na budo hadirin. Orang ni kamu nak kaca kasih turking. Mending nyapa turking gi. Pagentengi orang kamu nak kaca kasih turking tetidono kapi. Apa? Kaca na lopot. Kaca kasih turking ini kasih tahu bah kalau situ koceng. Ben mun sandi turking coba utiaki. Mun orang pagentengi ngak nama nak kaca kasih turking pakun loncong. Terus itu hewan nih, koceng nih gila, kaca kasih turking pakun gendang. Udah termasuk heran, koceng ini termasuk hewan di benian kan? Koceng ini termasuk hewan tak berdeban hewan selain. Situng, kaca kasih turking pakun tak ubah, koceng. Si nomor 2, koceng nih kemakelah nih tak kecelot ngak napa, so kena lo kira kotor. Angkat lambat sampai berdebu debuan. Mun sampai beda celot cekak kasokana koceng pas epon dut kasoki di menemu. Iya kasoki aja tak kira beda. Ada benda buan siapa saya ngatela sokana olar kasoki. Maka sampai kiamat tak kira ngatela kasokana olar. Cek olar ni kata dia sokana acilan ben sesek ngurus sare sokana. Koceng ni kakak cek sturking pakun ganteng. Nomor 2 lebet elot celot sokana pakun tak kira kotor. Nomor 3 koceng ni kemakelengakan cuko ngak napa colong tak abu cuko. Abu cukup kan, mun bah beda koceng akan kok benteng, bah beda bau kok benteng, beni bau nak colong koceng, bau nak cukup benteng setanah, mun colong koceng tak kira bau, mun tak percaya, koceng temu dengan kok benteng, kalah bimpian pah ciom, mun tak keke elong aja, mun temu dengan benteng bah kalah bimpian, keng tak bau. Lekuna benajunan kerikmat ni kami korang tergadeng, padahal paparing Allah ni kampun luar biasa, mun kau leben ajunan kelero. Akaca oleh na tak kira genteng akaca keng mun kelero sa akaca kau leben ajunan oleh na pekan lopot jadi gula ben ajunan mun aroma semiskin beni keng tunya gula ben sampian didi keng gula ben ajunan sa akaca nikah salah torek akaca ni mak le tepak kanjeng Nabi ada busa nikah unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Orang bangkes unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Empian ni kemale aroma sejak Allah ibri nikmat empian male aroma sejak Allah ni kai paring ireng sapereng cek ngabes ka orang selebih banyak nikmat dah ngabes ka orang selebih didik nikmat dari ajunan. Ini dalam masalah urusan dunia. Mun sampian mak leoning cek paparing Allah raja ka sampian. Cek ningali ka orang sesokian, ningali kata tangkes melaratan. Mun ningali ka orang sesokian sampian magi andi mobil telo, keng mun seete ngali mobil peto miskin embian. Embian magi andi bis, keng mun seete ngali andi kapal, orang sampian. Jelas? Jadi ternyata soki melarat dia benih tergantung dari dunia saya kan di kaula ajunan. Soki ben miskin benih tergantung pesena saya kan di kaula ajunan. Soki ben miskin ini tergantung kula ben sampean akan cekak kemah. Pada ben umur tuang muda nih kakak. Napa cang berengah? Kula nih katu mana polong ben orang sepo umur 75. Patanya ke kula umur berempat sampean terus. Dan kula umur 36. Pada bu pora Allah. Cek muda na sampian nak kula umur 75 bi kula jawab engki ba kula muna pulong ben si umur 75 kula muda keng muna pulong ben si umur 15 kula tua. Jadi ternyata tua ben muda na kula ni ka ben tergantung umur kula tergantung saya ka bareng bi kula. Jelas. Makanya kula sering mesen ke bagian bu ibu ni rok pengajian empian mentro ratina bu tak usah beli bedak kenduju tanah lah jadi kanca si celengan. Saya kok. Boong buat empian bedok mari bedok kenduju tanam empian pah koning sampian make koning marga dalam mari bedok keng mun kancana tu pak kasepote elang koning empian. Bener? Abetina make coklat mun kancana peteng tera. Bahuli liasin ni kada, bahuli liasin ni kamu na pulong ben sesepuh kula muda, keng mun na pulong ben sing muda kula tua.
Ternyata tuah bentak tuanah beni tergantung umur kulah tergantung saya kabarin pada urusan masalah dunia soki ben miskin beni tergantung pese saya andi sampian tergantung sampian ni kan ngali ben akaca kata tangkis ega di mah mun sesokian saya tengali maki bila sampian tak kira toh cokop pakun korang king mun ngabes kasih malarat sampian pasti asyukur ke Allah. Contoh menik andi mobil pun menik andi sepeda motor andi Roma. Pak entar koreng secek sokin andi bis andi kapal mun perlu andi pesawat masuk ke Roma nampian mobil garasi na sa polo nampian di ngetung ibu kon coba gelem Roma na raja tingkat belu umbam rambing tenggenteng etar celat-celaki lami di sang-sangaki in mainan ilum Roma banyak nampian ku tak apa hadubu senikah ya Allah idin na in mainan tar celat-celaki cek beki yang kau ku tak cek bunga na tangana. Pantar kesesokian sambian pah mintal miskin pah tero minta coba kelekun nambian antar kata tangga nah kalampina ada beda seekakan tang tahun tang mun perlu cukong tempo na tada leka anang tandiin mainan sekali ampian pah mikir senika ya Allah kalampina itambel dia ada beda ya Roma aku tak banyak tang kalampis tak yang ku cek bagi aku tak cek bunga nah ampian beri entar kau ring soki sampian pah minta mintal miskin kapan mungkin antara kasih melarat sampian seaberi pah sampian sesoki jadi ternyata soki ben miskin ke beni tergantung dunya seekan di kaula ajunan tergantung kasera kaula ben ajunan ningalin akaca kasera seekan di kaula ajunan mun tepak kacana insyaallah kaula ben ajunan asyukur mangka Nabi Muhammad epakon unzuru ila man huwa asfala minkum mun ningali kasih baba mak liya syukur mun ningali ke atas sampean meki bela tak kira toman cokop pakun korang jelas manusia ni kalau kertu pada cokop kak layam tala ujaufu bani adam illa turab bi Nabi Muhammad manusia ni tak kira tu cokop makilah bah andi segunung emas tero dua makai bah andi dua gunung emas tero telok manusia ni kah situng pangatero kapan pangatero ni kebi Allah ibri ngalle ka pangatero selain contoh ku leben sampean lamba ki melarat karo tero andi tanah ya Allah jak bisa ambil tanah mak le kebai di andi kai pensempen dek Alaku bah kuat meli tanah cokop ngalle basa ya Allah cak bisa abangun ngara makle bisa alain dari keluarga makle merdeka tinggal ya Allah magini kene sebenting letak ketoro alaku bah mampu abangun yang ku mari ngalle pikiran ya Allah cak bisa ngolek ngaramun nyander tengah le tak kotor mampu ngolek yang ku mari ya Allah cak bisa amasang guleng ngaraking cek le tak teman cok Hulang mare, sampean bah mare, ngalle. Ya Allah, jadi bisa amasang keramik ngaramak dia bujangi tanah bersih tak kotor. Bisa amasang keramik mare. Ya Allah, jadi bisa amasang batako tanian monojer dia tak leduk. Mari masang batako mare. Ya Allah, jadi bisa amasang pagar alas ngara onar dia tak masuk. Romana pernah paving mari pasang pagar genteng. Orang ngalle ka kuburan. Cek pun ring Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia meninggal dunia pak burle burana bang tunya atinggal tun tak sempat mikir mati keluan mati ke ada hadirin makanya cek rotoroti nafsoni katore kau leben ajunan paparing Allah ni ke akoh cara mak li aroma saja abe paringi Allah ngabes kau ring selebih korang dari kaula ajunan aroma saja kau leben ajunan kak ditu Allah tak rang korang seering paringi king mun ngabes kau ring selebih banyak kau leben ajunan bekal korang dan kula seding cerita kak beda orang andi sape mati mur ku tak ning situng sape nah ning situng king ngaku cak ibri Allah andi sape situng ni kejak bunga alhamdulillah ya Allah ten kula andi sape situng renaren ten kula tak nganggur bisa ngare keperluan mendadak kening jual tetipese ning situng sapi na cek bunga na maber andi sapi sanga keng andi sapi sanga tak ngidedung kerpekeran de rem macarana mate mur sapi situng ibli mak le beki sapi na tibi mak le kena sapolo cek pun kesatar lamba lep salepan dim aja toy jadi ternyata sokibun melarat benih tergantung sapi nah apa cang ate nah maki andi sanga mun korang miskin maki andi situng mun cokop soki maka kau leben ajunan patepak carana ateh ngadepin paparing dari Allah mun tepak insyaallah kau leben ajunan tenang seneng jember soki kabeh amin Allahumma ibu kak kemai ngaku berkat barang
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ante ada betul orang saya syukur kapi. Amin. Tapi mau dikir-pikir kaulah ajunan ni ke aslina hadirin aslina. Antara dunya banyak bendidik ni ke kutak keruking nafsu aslina. Bener. Tore mentak berjajah. Bahwa antara dunya banyak bentunya didik ni ke cuma nafsu. Orang seandi beres sapolo sak. Ben seandi beres sasak. Derekan pada ding telo pereng sehari tengki kan. Seandi sasak ada erabi telo pereng, seandi 10 sak. Kan pakun telo pereng ngabi. Masa kapan andi 10 sak habis sakampel sehari. Jadi kalau keng tak kencang nafsu trobonya. Padahal banyak bendidik ni kepada asli. Seandi kelampi belung lumari ben seandi kelampi ning du seten, pakun mun yang kuikan situ. Masa pulan andi kelampi dulu mari pahiram pe 10. Kan badak tore rokok saus rokok opet bun rokok Marlboro jauh opet kan 10.000 Marlboro kan 45 tinggi kejak bun kacek cek 10.000 bun 45 kacek 35.000 tapi kenapa beda antara opet bun Marlboro nih pah boleh saja bu ya beda rasana karena muni somet kan pakun pada deti kokos opet somet deti kokos Marlboro masa pelan 45 pasti 3 ragar pada somet kan pakun kokos kan napa beda nah apa bisa jawab ya beda na era sana Marlboro nyaman mun opet ya tak nyaman seding 10.000 antara nyaman ben tak nyaman nah antara opet ben Marlboro nika kapan mari kenyot pakuni sempuraki opet sempuraki Marlboro sempuraki masa Marlboro pulan nyaman pan mari kenyot pakai kain minta ibu enggak mancong kan 45 deh pae engki cek kita pae pukuni sempuraki benih pae jeur kan pakun asli malah saja Marlboro ni kemun pan mari kenyot pakai kiba sepedaan kenyot dukali kari gebus ni kan opet tak luang jeung mate kening sobat pole gede tapi kan nafsu benih senik tore andi Roma lantai belu kamera sanga kuleban sampean andi Roma situng nih kene kamar situng antara seandi kamar sanga ben kamar situng mun asarin kan pakun sa kamar saya kenengi kan masa pulang kamar sanga sama lempah ngale sangang kali tak mincret kira-kira mun ramila kak dintok kuleban ajunan asli nakapi ni kasoki asli nakapi ni kasampurna mun gula benajunan tak soki ben tak sampurna beni masalah apa dengan Allah saya korang tapi kau leben ajunan kacana lopot akaca ka orang selebih soki pasoki sampian empian paling soki ibengkes pun keng mun akaca ka sesokian boleh sampian pakun miskin hadirin sampian pamiskin ni kata pamiskin ni paling melarat saya kagak ada andi pun cek melarat dia keng mun sampian entar ka orang seni matak beda bena sampian maki sampian paling miskin di dalam dunia sampian perkara syukur sampian paling melarat seeda orang mangken nyari mangken kalampina sampian tambelan umpamana malau enjak soki keng sake Nakin impus kakanan tak anda aing sendok gendidit. Coba antar kasih sakit makin pen paling melarat. Pen ku tak apa ngucap. Ya Allah, abah tak arangko rangakan sampurna kok gerengan merungki masuk kapi. Malau makila soki ternyata sesendok aing tak masuk. Bener. Jadi mun entar kan nikmat semabeun kau leben ajunan pakun cokop. Mun kula ben ajunan korang kau leben ajunan keng pulan ngabes kak itu terlalu tengki. Maka Nabi kanji Nabi ekebala unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Makle tak korang nikmat Allah, makle sampean nikah tak serakah, makle tak tamak. Tore kau leben ajunan ni ngale dek nikmat nikmatnya ke lebih ebaba na kau ajunan. Maka kau leben ajunan bekal aromasah paparing Allah ni kebenyak dek kau ajunan. Mentar ketika aroma sejak iparingi Allah pah timbul perasaan syukur. Ketika syukur dan ini kedua Allah bakal tambah. Amin. Cepon ni ke acara ni ke bentahun ni budak tinggi. Bentahun pengajian ni kan. Coba pah torai makin Pak Husain ni ku tak jen soki Allah. Apa napa? Kejat tema beri
Begitu gas Pak Husen, mbian beri kerja tema kula ka embu. Iya begitu gas, kula bede embu musiki ngode laporake ka kula. Kula sak beri santunan. Ya mun banyak iki di kula. Ya njak mung karo teluk cukup iki niki. Ya roh. Apa ngocak tak bengal je. Untung laki sih ngocak, sampai bini ngocak tak bengal, kabin langsung dulu. Kuda nih kering Bengkalan bener yang kasen enggak? Mbian coba nyari kabar di Bengkalan. Bengkalan nih kak, sepora. Bagian penceramah ada si bini dua. Apa jajem biar. Muni Mekasan bedek yang sebagian, muni Bengkalan nih kapi, muni Bengkalan nih kebini ning situng keng setelok lo itu meruang. Mak iku bodoh kan. Unggulan ten gula nih itu, gula nih termasuk istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Jadi siapa nyebut ya? Dan gula tung gula. Makanya gula man kamana kan janda nih katan dejak gula nih tak kira abini boleh. Pak na apa aboy kak mun lakan dene nyaring kade tak kira. Mi orang. Cok mikir ojen mun kelui keluduk wah burung si ojen. Mun keluduk nyaring kade kelap patang kebiar tak kira ojen. Ada ben hulil yasin mun lakan dene jadi ngabini ya takok ya kan daleduk kebudak emon. Jadi ndak usah takok nek nek binan kula niku karo keng colok tok saya akan janda mun ati kula jung saraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kala bener syukur kaula bener ajunan bekal jember bekal bunga. Tore kula sering mendepak sedekah. Kaula ben ajunan andi bini, sebini andi laki. Montro bunga, andi bini, montro bunga andi laki. Ini kesitung carana. Rajin ini kesyukuri karena ini kapaparing dari Allah. Cek ding bandingake ben bini nata tangga, cek ding bandingake ben laki na orang. Muni bandingake kak ki beka pasar kadur banyak seratinan kak. Para tinim dia nabi ini ada cungret tini ben bidin sampian kiba ke Mekasan kota banyak si becaan bener king mun esukuri bi sampian ingat na pasau serajin nampian mun esukuri pabeli ke Allah cak ni kapaparing dari Allah hati ni ketenang andi bini renjang alhamdulillah ya Allah bini kula ngak kalandaur apa kak nak syukur mun bini renjang je cocok le osom pau tak usah ngalak gele parandeng oleh lema iku. Andi bini lempo, alhamdulillah. Bini kula cabrak. Arami syukur ya. Awo mun bini lempo je untung lek makita ibrik ngakan gen 3 hari lo padeng kata tangkoy. Andi bini koros, alhamdulillah ya Allah bini kula kare golek ben kentong. Iki benyelase ke batu ampar, iki benyelase ke asta tengki ngalle ke bujuk penaungan. I guncing ke sepeda, haram ebban sepeda tak sekeng sekali. Cek si bini ngambang ibu di. Dere, mau disyukuri sedikit ku tak pahati lega masa. Andi bini koning, andi bini pote, alhamdulillah bini kula pote pangeran. Takin miliki skincare, takin miliki MS Glow. Bengki kan oleh sepenjenan. Terus pote tu pak kasih celeng, alhamdulillah bini kula poton pangeran. Mak syukur lek cek ringan bini celeng, iya kak. Bini jemun celeng cangring Mekasan ruah. Angak hoy. Bun pole lebur kak mun bini celeng je mula cenu cenan 6 bure ngak setia ropah mati lampu. Nulis si bini elang. Bisa laki sare ke budi na Roma. Da maka kelek ku tak norok bunte ibu di nekeng lah. Mun disebut da iya mun dibek kesyukur ku tak pasti tilan-tilan tenang ati kapi. Nggih kan? Andi bini elo ngamancung alhamdulillah ya Allah bini kula elo ngamancung. Arab apa kak? Lekas depan deh. Terus si mancung patu pak kasetir pak. Alhamdulillah bini kula elo nga aselah pangeran.
Engak kelampok kening gitu. Salah pepe percat. Mak syukur lek jadi dengan elo ngapercat bini. Iya kak. Deng bini mun elo ngapercat dia pengaruh abit saya mati ya. Masa bukti akci bi kakek kak. Mak bisa lek. Dia cak mun elong percat jolo bengeni kene kak. Jadi mun nanya beserak kan didi. Jadi abit saya tak ada LPG na jo. Nak huli dia sini kan percat elo ngomong karena gula tak mati nih. Dan jangan ngomong. Dicak percat dia gula tempat kesegeni elo. Jadi mun disuku di sini kat ini kemah. Aku nggak. Ben boleh bini ini kemakirat tin, keng mun masake tengkana kan percuma lagi ya tengki kak. Tin nama kita tak pati ratin tak pati koning jok sa biasa. Keng mabunga ke selake di tengah laku si bini ngambek pah misem. Hehe dia. Tako iko. Makirat tin mun mancor. Merengu dedok. Alis ajampo. Yuk, wahai ibu-ibu muslimat yang hadir. Mbian nikah, tinggal tak usah maksa. Sepenting kasih laki nikah sampian, munakan jaro pelemes. Munapang kiban selaki misem. Moni soro mangkat. Catur kade kira ke lauk ke deja. Kira ke dalam nyebul keluar. Waduh kok. Ngomong masalah ada Muhammad. Tidak ada yang bini mah kita perhatian sepenting ngerti. Mending laki itu foto tak kin minta langsung diberi. Kopi yuk. Cak selaktor kadang selaki minta kopi tiga gendut jam tak enak kerena. Beda. Selaki kiriman ngoman pah ngocak tak embu sekali. Beri mareh. Kopi leku ki laku yo. Kapan ke leku nelang temu bude dapur. Buk. Oi. Tak langkong ki. Layani dengan pelayanan terbaik karena saat ini di luar banyak saingan. Lebih hijau rumput tetangga. Repena tetangga makin los tolos, mangkana ding sampian patolos kier repena. Artena cek kalau keluar sampean seadek bedek maki ero maru paratin cek kadang muni bengkalan ring bini kauluman ratin kemantan ratin ke pasar ratin ke muslimatan ratin tedu ngaben selake pa ingatin datin bil bi pas sakit tabu setedu ngaharam pah abdeknya gas selake sabar tak sabar pah yobar ba mau yobar bengkalan bakar sadis bengkalan ya kak sadis matura debun apa gelebun gelak lagi tidak baik-baik saja matura nih kak sumenep peng bini epate elake nah ngaleng kesampang tragedi masalah bupati Mekasan lemak wafat di bering Mekasan gara-gara sumur gas beracun ki bengkalan tanda kalah ngobar mas mencer bi Allah Madura mencer tulia saya teh mencer bi Allah kejadian-kejadian ngak ni Allah tak abeli boleh untuk ematura ki semoga kau le benajunan bi Allah isapora amun ki beda musibah sanikan ni keng beda dosa si kita isapora hadirin mun ki beda adab ngak ni kan ni kada mun ki beda musibah raja ni beda dosa seh ahli la kotusan ni kata abeli ke Allah karena Allah seada dalam Al-Qur'an wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ngak ni kini merupakan adab asli nak orang mukmin. Adab ngak ni kini tak kena beki mungkin kau leben ajun ki minta sapora. Maka tidak boleh jalan ketika terjadi ngak ni kini. Pebeli ke Allah. Asapora, nyun sapora. Aku salah nak abok jagaan salah bentuk sanar yang lain. Insyaallah kau leben ajunan pada selamat pada becerah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para mila kak dintoh syukur imalam semakin mantan abu apan sepanapan buah sampun icenciaki sareng Allah la in syakartum la azidannakum kalau ben isyukuri nikmat saya paringi gak dinto maka Allah bukan tambahin torai Pak Husen di Allah jan pegempang kula yakin hakul yakin gelak langsung aja datang ya kan tuni ke tahun kayak beda aki acara ngak nik beda aki pengajian tahun ya mampu tok mana ki buru paki ke bela bi pak gelebun jo tema boreng paki beda santunan alhamdulillah. Kalau ben syukur ngak nikah kebagus Nabi Allah sajan etambai, kan nikmat Nabi Allah sajan etambai, tunya Nabi Allah sajan etambai. Mantar
keluarga Bapak Husin dan juga lanceng sengit manter bi Allah paringi barokah. Sajen tambai kebagusan nah amin. Pateka hajat setuju pangateronah amin. Ben setuju hadir manter pada lanceng umur. Kau leben ajunan manter tak karuah seneng bunga jemper itunya manter seneng bunga apolong sampai ke akhirat pada masuk surga. Makanya tak langkong mun sampian budian pah selamat sampian budian masuk surga. Hulil yasin tada sariaki keluar mun hulil yasin seselamat sampian setada sampian esari abi gula mun pada tak selamat pada jak cung resarian. Kayak insyaallah pada selamat. Selamat pada selamat dijampian makin antara ke acara kan tuh kayak dikir tahlil para guru para ulama makin nih karabu teguh terserna. Hah? Nyanyi. Mata ipa nggak bergelak kak. Oh, cenong yuk. Tahu saya bahasnya banyak syukur langsung gula bu. Kenapa? India. Wah, iyo po. Chand setari pular khushbu. Oh. ताजा ताजा कली कली है हम सकी दीवानी है. Ada tadi orkes pengajian lah. Hari ya nguncang pengajian lihat tepak saya ceramah pak orkesan sekali. Oh tak ngerti ya baca matur tuh kak. Pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cok geleme keloni. Cocok ke mun karo baburi hadis ben ayat gelek neng dia bani lagu cocok ke masuk dah emas dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon Bapak Ibu hadirin sesuai janji kula ni kana anyo on ka pangundang kul beluk nyo niti keluar kulan andi cencian benreng kadur ki jadi senaos tak bisa nyampurna aki semoga berbagian makin tetilan jalan wasilah kaula ajunan selamat pecel teka hajat dunia akhirat ben nyo niti tan kula keluar ka ada kada andi cencian ben se kadur ki semoga orang maju kabin le maju takok bani tang langsung neng dia langsung ucap korang jaga kabin neng tak nyampe macam garing penggalan ngejobor sekali deh jadi yang kuku ini ngobor di penggalan oh nana kudina terbedak selamat kafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.